Mamo ya kuro kwa muhe ko murari wo king Otjiherero tutorial ete ponamba tu konjo kuhongo bandu moshiraga Otjiherero po kuve kero njira moshiraga Otjiherero okunguro binenge kahani bibi nguro modo computer mutungovi no wina no bina byaro engari yo ututa no yikwa peke matungete ko murari umbi okuyene mutho kushita katuka epa mwe subscribe po nambo poka noga frandungo no wina amudembi oku reka poka ndiongo karengo kushavyo ishitwa todo video zetu hamukwanenda anje ene mamuli wana batenga okudhemona o email account kumukuru china hepero chinene kukashiri maiku ya mama kuenda ku nguruthe bimaria vye oka hindo mbapira wenjo kopotha maiku ya mama kuenda kutwara mbapira njo yimo kuhinda ko mundu egeri ko miongwano kakarara no pingo o Gmail account me kwa mino Gmail account ono na hepero to ona njiro bupu no njiro faster ko munembo wanje okuya bya Gmail ta ko jabi okumema o Gmail account mo tho ku imema vi no mo tho ku yungura bi je ukare nayo obi kevi na bima bi hepo jabi uyene ukana yo Gmail account abenjo okuje ngatuka ende pamwe omomano matu creator njo Gmail account ochina chimati chitini moiko Firefox apoko chroma key opaturura kudhambo oiko Google searcher okumoka shanga create Gmail account okuja vi okudhambo yazo kuchanga mbo oku pressa Google search okuja vi chwa search ipaturura opo nabo yapaturura mbani okudhana okupaturura chwa munu ita create a Google account Google support okuya bichwa pressa mbano uya mai patrura o ruhoro rwe pomai ku yarithire ko makaindra ye ko audio manduko komandero o shiwataramba ni momuno naino o ye ku pe muhunga uya mwene ku ngura bi mwene ku create binjo o Gmail account aywe tara momuno ya chango no muramba ngandumba ko mandromba uye mondreke ponoka thanunga mondreke creating an account okuja vyondereke ipatro window ya rukwa pomo tukushanga pe na rwemba o first name na retenga ena roishavari ambaro njose ni mato ondi ya shopo block ambari ya mchango seni mwamba kudhamba njo Gmail account o Gmail account anji username okuja nyuma ya mbena uya kudhamba ka namba ya password amba o confirm ariko password na kuita njo na kamushia tu neri kwamba tushange na tukaende pamwe meshangena ondo echo first name anu me thoku shangena me thoku create namba kuramba mechanga kai Namibia na ngayo 222 ngari Namibia 222 mundini wato okay Namibia 222 uya kwamba ukienda kwa last name kama tushanga mana ithana to last name ya matu kushanga ngari yanje na shomusi era oshomuthi mechanga oshomuthi uri okusha automatically yo kushanga mba kumana oyo ikupa mongo yabi omange mana ngeheno bandu mo Google mo ngondoroka uya bimba automatic oye kupende na raruri okusha bi shumo vanga no mo click up ngaringo mundeke kungaringo kehingo mara matungu na dia sana topo kaino bopete bito shomweze na Namibia uripo ngo ya rongo kehingani mara yavi kushano ame mwene kushenja mara ne matuye sana murunga virito osambela ri matumo hongera ko ya bichu ya ulambo mo ito password wene mujire kuja uito password amba o password anga iriyo onanji jimaikara ono letra odo nomora mo pofika ithoro kuthana kunarwe ayaruka po ina narwe okuya bichwa changana no buka chimwe chango password ko momuno uya muimbani show password show password anje odu kumuna bi onando ndo changa ndetenga njo password enji maita sana kunenyi na poinde okujavi momuno yakaina kuita sana ogene marishiti uya vita ba presa momuno ya faila uri yakaina kuita sana puma ido kuyeto ombude ya mukwana njo mambo trandunga uya mechanga rukwa matuchanga rukwa
tishangaru kwao tukari pamwe uye vikwambishange mana mbitidzwa amba muno banga Namibia uri kwakuti amai TV osho changa Namibia tuti amai pokaina kienda mena motho kudara na tukani pamwe kudara na mena vi wandenga po fail hapo na moputwa putu fail na mapo pasweta mburi kwa mi president amai kwa munu kaire no mena ukushavi o mambonga lo letranda nderi ke hi ha mundatu uye mapesha vi o letra do password mai tu kana o letra kombanda ha mundatu omunu na ya tu ku danga podaro ngai ndatu nata jo chekando munga ha mundatu ya matu danga ndatu ngai for instance ya tushange password njiri kwanji ngatukai pamwe amurwa akakwamurwa matutsva pakanya wa 2 njina rukwauri 2 akusha omunu kaina kuita menara kusha vi enaranje nonanje kavina vya boxa vya veta sana viuru okusha vimetwa morukwao o password arwe katini maikara maihanika kunende nando okusha vine mbaitiza neno okusha vimba maitiza rukwa noho atstari bakutopo kepso yavi kaitho uro kepteleta maitho guita sana ya kupita sana mwe munam kwambi presemba no ya presana ya mai kaina kuyalitha ambishangero kwane okay embata kwa Namibia 24/7 na meshangaro kwamba noho mairi Namibia 24/7 no kwa mamunu ya madita sana onjimba mwaku thelta nyoda nyai munika memwene ku thelta jena kwamba no kwanga maria njona me muhangere ko njo makaendre nyona yuri kushama itho kaenda vi ya imbona trauma namba nito mamunu to yamba noni metho ku presa ko next amba ya me confirm ori ya ina wato ina opo ombi ina ori mamunu to mwana mutu akaenda kama utrembe na kombanda nanga ndima tuyamba for show password amba oya ne matu presa next achiko murungu onje mai load nano machima yichite oirana ya irombiese kuenda ko comply yaro okuya yapa turama mani mai kupuro nomora panamba ona onje ya tamba no Namibia 22 oya 222 oya vi na ranje wonjo oya vi enje akura yainde ombo kunje akura onjo ambano mai epa onomorongode njima itho kuita pakatimba oya ne matu kuchita me matu kuita onomorongode mai itho kuita onomora yongode menevi ocho ititho onomora njerion oya vi email ayo enjo komo ene ku okuhita muyo kama yene ku activatewa me koma yene kupaturwa kuya yene kungurisa ona nje backgrade uri kumwongerako okudambo me bwanje yandere pona njirito me ambino yanje uri kunyumina yo nyimba ngure vi mutare ko uri ya okuja mapepo email arwe account njimetho okuyitithamba kuja vi chipakala problema kuma yene kunjindira authentication apo ikwambia thana ku recover yavi ndikave bo imba de password enjo nanje okuja bo moititha omwethe mbwa kwatu amo ititha mo euvando akwatu amo oititha mo dombura ndo akwatu amo okuja ne meititha mo dombura mba okay ukusha ngamba moititha ya ndo yamba no ove mukaende omurume ndio bikwaya byembyo chamwa kuita muno muni okuja mu presa mbona uriri okuja me presa uri utungure koto indeka bina mbya byembyo presa uriri me anja umaidu ko mwa ku presa bikwaya mwa ku presa mbo ya okusha trakaende wamuno onomoranje yakaina kaiko kai assista uri onomoranje onanje heri pauri kamwene kuimuna komwene kuimuna uriri okuya mapesha onomoranje mbandre konomora verked oya kaindiere oya joite verked chicheri po
oyo me mokamo problema tathanango yokushavika ko yaroka por kwao onomora ko itino nomora we nganda muntu aikumbuka ngaje ho henengo kwa mona mo create njo Gmail account we nema digital kwa Gmail onomora ko there Gmail yene kungura kwami okuja nomora ngo there nji mbaititha okusho mena ina email na kuti email nguna methokonya nomora ngo there okay kwa trade kwao oyamba ndereke nanu okushete mbo mailota yakaenda oya imbo other condition ambo njo kuja byambano o madheva yayo yokungurisa njo Gmail account me mweshiwa wethu mena mothoku yeshiwa mothoku yethuba me nara kuja mapya mukandina chipaka enda itachimwe ohungano account yenji ngare bomwe o ya mundu mwaina kuhita mo email account yo kwenu sembana abanje mo consider kunjo converter yinjwa yo kudathane nonji njua agree kuna yo yabika kwa byembyo mo agree mbibiri mboke himbo o manguru yo Gmail account mo agree kuna yo okuya enjoy the terms and conditions nari okay hatu namba chimo mutabo namba onjo no ya yetu yakura no kujabi mema to account ya paturuka nei okuya iwacheka mo Chrome profile mena the tongue with Chrome oya shu yapo tamba ya paturuka ya ungura amanuka arika na mwe mbiku okulikuta ko murai wetu mbwi Otjiherero tutorial course king Otjiherero tutorial rikute kuna temena video mungana matuka matieta okuthako manyingo yenu ya ochina momulo namba oyo no shwa tuku shweri kutukuna yo ihakana ikuindira ombuthi yokuku yakura yabi ndangi kuchaweya ko Gmail ndangi chaweya ko Gmail account wari kutukuna ete okuja ibe kuhindira ombuthi kukuyakura sho mundu ngeri kutu okuja visual check yaba trapo namba munanu ondo information ya verimbani kushawa kurwa impodo draft abikwa mbimema matako wibarambya mbyo njo ambara wigambo thubye mbari twa paturwa to waro Gmail account ayene okuja obyamba no kenda ko inbox akupa ko create ko hinda dombuthe ko bantu baro no bikwe. Alright, na imo muno kuja me ku create o Gmail account mwene ku create vi ponjo matusha o email account yue mwene ku mema vi okuya ikathere matuku ya vi ambano obeshimo nguriza njo Gmail account shimo hindi ombuthe mothokienda pinapi nuwina shimo twamo mbyo viperendo po bikwaye bimo posi bize mo kuhinda komundo kani poko kambani njo rivenjo mothoku kuhinda vi okusha vi owina matu mukotokeko janjarwe amukano kwena kukuya ko murari wetu mbi arika ndi kute kunete ondu ote tulimba okonjo kubatrathana amuthe mbiku subscribe amuthe mbiku okundreko kamango kwa ndiongo kwa notification kusha vishifeta video yetu hanjeze mamuri ndo batega okuthemuna.